Euzu billahi mineşşeytanirracim. Dali şuna hemen. Ay selamun aleyküm ya diğer. Dali şuna hemen şukar. Dali kaşat hemen samo yek sohbet. Dali şuna hemen fino. Eyvallah. Evet. Ajde počnemo re programa. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Manglep helalen saydime peynalen cemaati muslimin. Allah eskere rahmeti, Allah eskere bereketi, Allah eskere makfireti upra mende inšallah tauba. Пред да почнеме репрограмаја, магавате објаснинам нешто со е бут важно баш акале вактисте поточно амаре моментенде кои со налазинеаме значи ки јек тешко болка исламескија да ја џанејала сарамен ки кербела со десал лопес ко јек периоди ем авдиснодиве амаре манглеп хайла hem peyna kola so itane vakirtuke ko matemi vakti mangava sam to kerav skoro već završinala pes jašura tani već amende ko vakti alilo šatva kerav sarne koji so i ne aktivna akale momentende o Allah razijane kol o lendar lengere familijatar lengere peynendar pralendar dadendar dayendar hem mebiva kerav inšallah Allah eskere ana veka doznajna akaja bolka na samo adlakola so i ne aktivno matemeskere vaktestar inšallah koabeš sarne това svakako poviše aktivno. Sad prvo biva kerav spodiljen o video kovor sošaj pošto i tano amenge momentalno bud važno tema andilo koji su vakerdem saršaj to ova pašeko Allah a da leskro sebe pi najavindem дека коламен повише ефендие ем те објаснена менге јек специјално гости сјамен моментално таро јек познато тан а ке камука веќе ефендиен Андре. Еселаму алейкум ве рахметуллахи ве берекетеху. Сар прво би најавинав ника свавере сар ефендија Tahire. Prvo put avamo gosti, selamу алейкум туте, дават баро акценти ваша кале моментенде, пошто сар јек нево мро амен џанајмен хари повише на сама канал, него и неамен повишето могучности те шајте керако приватно лафи и до душа тоа кердан секогаш иншалла каво ме кававто гости хем ка керам ги екшужов собети акалете матар аке одучиндем тут hem eşe efendiya Mustafa teçiva teşete objaснена менге тумен сар џанде мануша сар баре efendiye akava hayoiba teşete bayra amare џанди пасте ко џивдипа тем teşay soşay po şukarteava ko џико Allah џелешанаhu. Прете почне efendi би вакерав баро селами прво џико саопрајла соетане моментално ко лайв. Ка замолнав саринен со шај повише те споделнено лайв, те шај повише дженете дикен, починава значи ме прво мангле ехлибетеа ојади гјарфета јек селамун алейкум ефенди, мо мангло ценимо ме да дескро најаканда кардашитано ов, баро селами джилесте, исто джико мо мангло мевляни лескере да деске да баро селами амаро султани ошета ири, јектаро најпрошевија, опирбава амаро активно Efendiya soetano povişeto puti inşallah leda yek dive programa kavul koji si panda tava da ne problemi aj mate dugovlačina men proširen i programa soše poviše da imam desto da počina sa prvo te pozdravim kera normalno amare prvo gosti amaro prvo gosti no o Efendiya Tahir Saylio. Selamun aleyküm efendi. Şukar soğana mangi baro akcenti dava kaleske em
би мангав само тутар јек тикни биографијата шајти кера, ама прето да лесте, кадавту ќе јек могучност те де првото апел сате дикутнене, ема меми дикутнене, Буйрум Ефенди, дето селами, па после кира наме ки ти биографија. Буйрум Ефенди. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sa amare pralenge. So amen kadikena kana. Sanenge selam keraf. I Hazreti Muhammed aleyhisselam eskor rahmeti. I Hazreti Muhammed aleyhisselam eskri любов, sevgiya, o aşki. Upraku sa amare mangle pralenge. Selam keraf. İnşallah akava muhabbeti sukakera amen. Mislim deka odovol kadol ek olesnuvaje, ek kolajluko. Pa so našti dek lafja te keravlen, a te si ošej baba Mustafa od Skopje, o Efendija, ka pomožnula minge, znači te keropes prevodi. Znači, sarnenge selami kerav isto dehran moprav, tireda familjake, tireda komplet aileske selami kerav. İnşallah o dovol amenge ek olesnuvajte zol katar Kur'an-ı Kerim. Ako počesaman miri biografija si od 1991 godina. Znači, me som 48 godini, 49 godini ek manuš, horahajencaš barilom, profesorenca barilom, kamili mürşidenca barilom. Na 1991 godina me kon melamiluko hulistilom. Şükür elhamdülillah 29 godini više, 30 godini više, znači amaro vreme si sa i tasavufeja, i tevhideja, i vaktiti vücudeja, o melameti živinavale, i sijamen megyo amende u Makedonija, u Germanija, i sijamen amare efendiyastar, so amenge mukle i dervişen, amenda inşallah o tasavufi, o melameti prodojinastes, devami keras, kozom so mojinas, inşallah ve ciko posteno nefesi, ciko posteno vozduhos, amen o melameti, o melamilukos ka prodojinaz. Znači, o 91. godina lelomobijati, od 2008. godina mürşitlukos dendilo amenge, znači efendilukos sarvakiren tumen, šejh vakiren tumen, ko tarikati, ko hakikati šejh na postojino asavke bukja, mürşidi insani kamil postojino te, o Mustafa Baba Poška džanaka bukja. Znači, amenge dendilaka 6 diplometa dendilo amenge, şükür ko dovol tusar za opencere amen, berekat ko Mustafa, ko Kamuran Efendiya, znači akamanuşa solencanaf, lengere dumea, lengere vesileja, citute alam Dehran Efendi. Bucom blagodarno so megamendi si ek Mustafa Efendiya, kata najpurano Efendijeta, so morate kerasiski respekti. Spemal este. Em buçuka canina deka o Kamuran babas, ovsi od Düsseldorf, ovsi Miro Pral, isto amen lesa više 3 godini muhabbeti sohbeti kera. İnşallah amen kozom avol amare çivata Dehran baba, amen amaro sohbeti ka protožinjas efendu. Hu. Eyvallah, eyvallah. Allah nekolo razija, te šuže komplimentendar, em so bud paro aşki niyazi de nana menge, hem me mangle sajdime ševoske, advajtano nikoj naneva ver samo se o šej Mustafa. Prete počnemo maro Efendija, kadeli izvinite še oleharete mukale ovte del leskro seljami bud značajne mange, em eyvallah, so tuda le akardi kjale jektaro isto purane ševija, olestar samo meba krava, isimanuşa kola so šaj kapkajate pijel tari češma pani, amo olestar me çaşaya te piyapani. Eyvallah. Ayka mukale le ovde del po selami pa ka produžine, inşallah amare miksiya. Eyvallah efendim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yek baro selam dekran ditute, diti familija, svakog prelasu dikenamen, pogotovo jeke mle ašikoske, kovačigumleske, olafi ašiko, odvajtano tahiri. Olea penjarava pe me šet vakera, so vakerena amen, ke zunina pe taroyaro. Canavale buşukar, odaman canola, buşukar, verunem je kapaciteti, kote su isile istidadi da, amladinja kabilijeti da isile, znači sposobnost, em kapaciteti,
Odoleske selami te kerab sarinenge. İnşallah molinava tumen sarinene pralen. Mate şunelen akale kanensar. Nego te şunenle kalbeskere kanensar. İnşallah doka prautumen o tajne. Paka šunem, akava maro jek prav, kova sokoromana je poznato, inšala preko amende ka penđarenle, inšala ka šunenle skoro sok betemu mehabeti, kote so ovna štiteva kero primer Romanea vlati save puća, mekatru dinama, te objasninav tu menge kja mariči bromani, soske te halben pošukar, odoleske, davaleske o prednost, oviterno, Inšallah devol neka mu čo po rahmeti, po bereketi, po blagoslov, upro carinende, pa upre tute da dekran, pa upro o tahiri saliov. Burunen davale prednost te počnu pe sogbeteja hem pe mehabeteja. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Akete korisna pandayek mogućnostija i situ bare selamija normalno, taro bude fendije, sa prvo jek baro selami dži amare Ahmed Bahtiyari, leske de isto baro selami, isto baro selami delato to seferi, ake preska mukulne isto ko dikiba, znači selamin kerala sa prvo amare purane ševo, znači baro selami dži leste, hem dži ko ko amaro efendija o tairi, alekim selam isto tuda so učestvune amare programate sefer efendi, inšallah tuda pomožnjamen, ako slučajno nešto i si tu pučibaske. Ako kerataro pučiba lafi me biva krava kava, te si neka pučiba kazamol naftumeno, pučiba nekoloki krajka, suske namagaja, a men osobetite stopirinale te pučale jek odmah pitanje, o pitanje nekojenki krajka, hem kazamol naftumen, o pitanje nekojen povrstime etemaja. Ako si naprimjer nešto privatno te kerope lafi ili mangina nešto to je doznanjen, Sarsodikena već se amen duye fendije, tu men šaj komodno lenca ko privatno te keran lafi, hem te pučenen tumare šuže pitajna, emol inšallah Allah eskera nabeja, ola kadentumen, a suskeva krava deka kadentumen, suske olajtana je eminentna manuša, a čim tana eminentno, ova dalesko sebe pilela tana disnodive, znači ko portali, a davate objasnila menge od islamijeti. Eyvallah kazamol naftem pokasno, opitanja te postavinenlen, a kada momentalno kahva menge šužo, sohbeti, Tahir Efendi, i si tu nešto te počine programaja, ili mislim дека готово шај те почина, а пред да лести бива крав ше Мустафа, дали ка шај не дека те джакори со хари потемни соске буд парни па си палатуте надикаеш тут шукар. Ако шај давате и завршинеле о Tahiri Efendiјат нека почнат пе емисија бујрунос. Агледер пред те починуло Tahiri мо Джан Кардаши, Tahirevski uluma Шико, ама мате бистрав. Budbaro selami kerava panda ekeme ashikoski akana. O Tahiri mangiula ashiko memoram tova vereske, kaske. Yekeske kova sovikula pe ayrula tari strumica. İlaya sarvakula ashiko oldum ben Allah'ın adına. Meva kerava ashiko oldum ayrula eskere anaveske. Odreske selami leske celo familijake. Pasaj pralenge akana burunen. Te počunulo Tahiri pe sokbeteja, pe mabeteja. İnşallah Каперол мо калби, а сарне городо калби, вероятно каперол. Само вакиргиум, те шуна калбескере канента. Ма те шуна кале канента. Буруне давал предност еке мле манглеске. Бурунос. Те починавте прво питајнеја, а два значинела Ефенди Tahir. Саршај амаро джемати, то джемати, сој нема диснодиве, значи ко лайф, сарше амен това попаше джико Аллах Джелешанеху. Дали каше тева кераминге поопширено акава, соске иси бутмануша со нанладиндеа дава, а ту сар Ефендија мислава дека кадека лесте јек баро акценти, да леско себепи и камера туте бурун Efendi. Eyvallah efendim, eyvallah. Allah sizden razı olsun. O da o tümen de razıya nekasi. Ve po poharika kirav lafi, poškar i romani šipte avolko kotan. Znači, prvo, sa sova kirjas o Mustafa Efendija, amen canas 30 godini lesar, amen but sopet ya muhabbet ya kiryam. Ama mate zabisten amare Roma deka odrevel denjaz više sarso denjaz averen nacijake piteceliya,
Şükür kod ovo so denjas ajka teđelija i koromada. Znači... Harica, izvinin. Olafi pralalen teđelija znači ula pojava, teđanen. Buyurun. I pojava, da. Aha, dobro. I pojava, znači denjas i koromada i pojava. I zaleski ajka pojava so amen mangas te pomogne sami ekaver. Znači, na primjer, o Mustafa si primjer 6-7 godini, pa posle lestar avol tevakiras aver efendiyeta pa ciamende. Amen, inşallah, kad trudinas amen, sar ne eke emesiya sar, bute emesiyensar, te pomožnas amen ekave. Sar amen može to vas popаше sprema kodol, pa tu men bučukar canen sao pralasose. Amaro pekamberi kana gelo i devlesa te dikope komirači, a jas štardane ilimya. Znači štardane ilimya yaz. Aka štardane ilimya bučuka tumenđanen, znači but o manuša denešno vreme lene različno vakeren. Hadisencar, ajetencar, tefsirencar, so se našti tarakopes o pravilno ustati. Našti arakopes o pravilno drom. O pravilno drom za tarakas amen aka štardane točketa, aka štardane elementija. Trebate arakas amen sar popаше товас джико ефендиета за тулпатнина амен джико довол. Па тумен бучука джанен дека ака штар точката си, прво си шеријати Мухамедие, второ си о тарикати, тринто си о марифети, штарто си о хакикати. Со си о шеријати бучука джанен ја корес кири љупка си, ја ек акорка на кадика или кашка на кадика, лескоро надворешно одокасо си и љупка и джевизески љупка, а вкасе о шеријати. Значи, амен, козом текера и бадети Дехран Ефенди кодевел, амен и шеријати есар нашти ова спаше кодово. А вкасе те еквори теджанас, сар не требо теджанас авка. О шеријати созначнул рачистување надворешно тело. Значи, амен рачистинас о надворешно тело, пајесар, тојбе естикфаресар, Курани керимескере, аетенцар, о надворешно дознание, со и самен ко капацитети, амен, а савке или месар, рачистинас. О шеријати не само рачистување, о шеријати си исто ек темели ко тарикати, ко хакикатем, за ко марифети. Значи, овсявка темели. Хазрети Мухамед алейхиселам, о шеријати ајас, ек темели муклас, ек шукар дини муклас, со амен требо те рачистинас, амен ефендом бучукар. O tarikati si внатрешно чистење. Опес рачистинол еке ефендијасе тугелани, овтуке дол, сотуке дол, ек зикири долтуке, ек зикулак долтуке. Mesela пример, ла илахи илlallah, или Аллах, 500 пати, 2000 пати, 10.000 пати зикири керес. O надворешно чистење си пајенсар, ахлакоја, едепеја, ама внатрешно рачистување си и зикрулаја, ем и Хазрети Мухамед алейхиссалам ескер ахлакосар. Вазинен Дехран Ефенди сотуме кава киравај каран. Значи, треба менте джанас орома и си дуј дана ахлакја. Нај ек ахлако. И си дуј ахлакја. Од дуј ахлакја си, о надворешно ахлако сар треба те рачистина за мен, о внатрешно ахлако сар треба мен те рачистина. О надворешно ахлако за те рачистина за мен, треба мен те рачистинас, кана калас ека етите читина или ек хадиси кана ка читина, треба те джако афзија, треба те джако оджета, те размислинас со манго одевел те вајка рамгија. Се кој ек аети, са со ало преку шеријат. Ама, ус аке шеријат есте и се кудар, кана путрес авкудар, хулес Андре ко внатрешно ахлако ко Мухамед алейхиселам. Значи, о Мухамед алейхиселам, ме скоро ахлако, о внатрешно, кана леле добине о зикруллахи, добине о тефекюри и мисла, добине авка едепи, авка системи, кана добине шеријати Мухамедие. Значи, пазинен, о шеријатско ахлако, емо внатрешно ахлако, кана песпоинен сар ашик машук, сар песпоинен, сар тевакира фарзем сунети, сар песпоинен, добино пес шеријати Мухамедие. Значи, амен лесар треба това спаше. Амен нашти овас само шеријатеа паше, а внатрешно нашти овас рачистиме. Значи, натрешно да рачистуваме амен кана какера, емо надворешно, од тогај амен добинас о збори шеријати Мухамедие. Значи, авка ачка си. Од тринто си марифети. О марифети созначно, марифети си
те джанес кои се анту. Значи ту више разчистиян тут. Надворешно, внатрешно да зикруллах добиян тире ефендиясар, ve poşniyan vişe hem 5 vakit namazı, hem Ramazani, zekati, ako si amel love mal mülk ki kohacı, hem o kelime-i şehadeti. Anlar yamni, anasles. O zikrullahi dobiyan nikata şeho, dobiyan. Dobiyan naka duya ahlaka, dobiyan. O prvo ahlako svakiro pe sünneti muyekede, o duito ahlako vakiro pe sünneti gayri muyekede. Znači, akas pes dobinen ekeşe hosta. Katar ilmi hali kozom te čitine, aços i kašte skri lupka, avriyal. Ama za da te huleko koreni, trebol tuke ekefendija ko tarikati sopes penjarol marifetsko sistemeja, marifetsko akleja, marifetsko nureja. Znači, od toga je tu dobine o vnatršno ahlako i ko Kalem suresi 4. ayeti o devel vakirol ya Muhammed ben seni ahlak üzerine tamamladım. Mustafa? Hayır, vakirullah ya Muhammed vakirullah metut vakirullah ahlakoya tamam kompleteringium. Buyurun Tahir. Значи, авка комплетириме ахлако соси, значинол ем о надворешно, ем о внатрешно ахлако, јакеске пес вакерол, ката сунети муекеде, ката сунети гайри муекеде. Штом пес поино, вакерол пес сунети сение. Значи, о правилно сунети, Hazreti Muhammed Aleyhisselam skoro edep esar, ahlak osar, Kur'an esar, fikir esar, tefekkür esar, anlar estes, i vakeropes şeriati Muhammediye. Ama Maşallah, maşallah. Znači Kanađalpes kod trinto točka, vakeropes marifet. Marifet arapski so značinol marif demek. Arapski, dehan baba. Znači marif, harite puteriolav. Marif, sosi marif. Marif značinol arif olan kişi, kendini bilen, kendini tanıyan. Mustafa? Arifi Manuškova so pencergah pe sem korkori pencergah da haber bukja. Buyurun. Znači ek manuš kana više dobinol o marifeti, o marifluko, dobinoles o marifluko, znači o vnatrešno, emo nadvorešno ahlako i disciplina, o sistemi, pošinol te dobinol pes sırat al mustaqim. Sırat al mustaqim. Beni doz dogru istikamet yola nasipele. Znači ko pravilno, točno dromman upatine. Acaba ili Сар, со, насјомни ме ко точно дром. Ме бешва кът 5-дневни намази кълдинав. Ме оручи керав, ме зекјати вакерав. Соске денешно време, ко бешва кът намази, вакеропес 40 пати игдина сратал мустаким. Ако ме джанава о шеријати, ако ме джанава о зикруллахи, соске денешно вакеропес игдина сратал мустаким. А те вакеропес, те пенджареја ту, кој сјан ту, те упатине тут одовол еке ефендијасе. Бие акеа ефендијасар, нашти овес арифи, нашти джанесу ту којсјан. За да те джанетут, вакеропес марифет. О марифети значно, емо внатрешно, емо надворешно, о ликја, о есмета, о софатја, о особинета. Пенджарјани тут, ката марифети, аке шукаре бојатар, сосчико од оваќе ко Курани, сыбката Аллах, тумен мире бојасар, треба те бојаландиовен. Mire farbasa treba te farbinen tumen. Koja si idealeskiri boja, koja si idealeskiri farba, idealeski farba si kali em parni. O kalo si o farzi, o parno si o suneti. Znači, lenek primjeri, kimeka i si kalo, i si parno. Znači, денешно време, o kalo emo parno, znači, ima ošesko telos, ima ošesko vnatršno, o enfuzi, emo afako, o nadvorešno. Znači, денешно време, amen, avka ihdina sırat al mustakim, ko marifeti stabiliziri amniles, hulas kate hulas, Мате завистраз, ко хакикати. Хакикати со значинол, сар те приближина самен пошка ко девел. Кој савка девел? Кај савка довол? Соске амен тобо време нашта рака саке девлес. Со амен мачинол. Еми се амен 5-дневни намази. Еми се амен урузекат хач, шехадет. Еми се амен ефендум зикрулла. Em pencerem amen koysam. Ama sos ki o dovol amen pa ponovo vakiro amen ku enfusekum le'alekum tettekun. Tumen zada tecanen man, zada tusetinen man, trebol taraken man tu te avri değil. Znači o dovol avri na naj, o dovol averten na naj, o dovol si tute. E sad treba ta havas ameni devles, devla mem 24 sata zikiri kerav, mistinav. Ama nekako našti ahavav
Кајсјанту, деманге ек светлина, ек електрико, деманге ковас, ек електрико, те светинав, ти дикав кајсом ме ек дивес кавав туте, ти реđe малесте кавав, тута алом, ама туте кирина мандевла, ме беш вакыт намазы кылдинам, емо надворешнемо внатрешно беш вакыт намазы кылдинам, о Рамазани керав, ефендим, о зекјати дав, ама некако нашти улаштинава туте девла, соски тут гаравеа мандар. Значи, колко и тут пуштани тут, соски тут манда гаравеа. Од того до ова кироко Курани Керими, значи, манман исјасав ке мануша, 54 ајети, Али Имран суреси ве Мајде суреси, ва кирол мелен мангав, олада ман манген, оласи о правилна мануша. Бен онлари северим, онлар да бени север. Yani, ko Kur'an-ı Kerim'si. Znači, aka manuşa koisi, ateka hulava kana kitema, znači, kata Maide ve kata Ali Imran suresi, hulas ko Yunus suresi, şeysi vtora eti. Lenge vakirol nanaj, tovol problemi, nanaj tovol lenge korkija strašno, nemate da rampeske, soske olasi i devleskere, paše manuşa. Paše manuşa so značino, paše manuşa značino katar marifeti, katar arifluko, katar candipe, so tut penjaryan, hulisan ko hakikati. I odovol tuke mukom mesajı, objava. Akiro tuke masikine tut. Mesum tuke više paše ve tuke više nanaj tovo strašno. Sen benim katımda evliyasın. Tu sprema mire spratesesan ek evliya manuş. Okey, ama kaysan tu devlamangav tahavav tut. Od ovo palne vakio ko Kur'an-ı Kerimi. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil veric. Me tuke kata šah damari po paše su. Bucom tuke paše. E pa ameza te približen sam en kod ovo. Prvo i prvo. Trebol ko hakikati sa o Roma, sa o nacijeta, te dobina o hakikati. Te dobina kata šerijati, nemate ulavame kata šerijati. Ovse džiko posebno vozuho, džiko posebno nefesto šerijati. O temeli si ov. Kata şeriatı, ka živino şeriatı, o ahlako, o zikrullahi, ka pencara o infuzi o afako, ka pencara o subuti sıfatya, ka pencara ideleske zatya, i ka hulako insani kamili ko hakikati. Sar o Hazreti Muhammed aleyhisselam, kana yolu ko devel, vakiriyases ki o devel, ya Muhammed, sosar mange tu alan agate. O vakiriyas, alom tuke namazea, alom tuke uruçeya, alom tuke zekateya, alom tuke haceya, alom tuke şehadeteya devla. O vakirja aleski o dovol. Ama sao pejgamberi mangja čkale, tu nešto posebno mangja janni. Posebno nešto mangja janni, ja Muhammed. O vakirja, da, me tuke posebno nešto jom. Sajan mangja ja Muhammed, ayom tuke vakiro mo yokluko, ayom tuke vakiro mo hiçluko, me vakiro içna postojina. Afgan Ajnav, Mustafa Efendi, burada yardım yaparsın. Mo yokluk ben geldim sana. Yaparım. O Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakiro angin tuke odova sonajema ništo, znači o ništo angeleske. Anladın ya? So vakiro najema nisavo postojene, samo tuti si. Sad me vakiro odova te keravle da man ništo naje. Buyurun. Pučole so dovol, soske naj tut ništo. Alan mange telo, alan mange likoja, soske naj tut ništo. Ama o Peygamber Muhammed aleyhisselam vakirol. Ya Rabbi. Vakirol metke asafke efaleya, sıfateya, zateya alom. Katar osum subuti sıfatya, menangilom. İkalyoma ka sıfatya, afka ego, afka benluko, afka inati, afka kini, afka nefreti, İkalyoma afka gururi, afka benluko ikalyomandar. Me vakirol tuke açkalom tire vakirol kateste. Otogo doleski vakirol. Gel ya Muhammed, ava ya Muhammed. Ben sana aşık oldum. Me tuke vakiro aşık usulum. Demek ki deneşno vreme, amen, ko hakikati, ek insani kamili, ek mürşidi, araklamni ko hakikati, ko tevhidi alamni, dobinas avtomatski tevhidi efal, tevhidi sıfat, tevhidi zat, cem, hazretü cem, cemu cem. Aka bukya, ek pral, ek pen, ek dosti, dobijasti, sarso dobijamlen amen katar pure efendiyet, elhamdülillah. Znači, tu poşnuyuz više tovez kod ovo paše. Maza bistri dehran efendi, ko Kur'an ise kayeti vakiro feselu ehle zikri in kuntum la ta'alemun. Tumen vakiro şukar o zikri nacanen tekeren, mora vakiro ehliyet ataraken. Avka ehliyas, koji savka ehliyas? Avka ehliyas iso penjaropes pire likja, piri esma, piro telos. Odovol si tute, tu kajsjan. Odovol si tute, vakio tke sekoj dnevno beš pa 5 pati. Ihdinas siratal mustaqim.
Ава е вакеро кој истикамети. Истикамет на турски значинол правилно дром. Пеки истикамет арапски со значинол пенџар тут кој се анту. Демеки о шем стебризи и мевлана коро ефендија пеноачка и девлес мароде кодрома роделес вакеро кожилета Андре, роделес корат вакеро Андре. Соске одевелси вакеро кожилета ен корат, кодамари Андре. Лес вакеро усетијални, лес вакеро ахавјални, акана вакеро може товес Хазрети Мевлана, акана може вакеро те вртинестут лево десно, за да амен да те вртина самен. Тарака самен. Сарто вас попаше кодовол, требате добинас, ја ејухаллезина амену скуруллаха зикрен кесира, васаббихуху букретен васила. Ей иман еделнер, кој со верувањаско довол, ем натрешно, ем надворешно. Кој со ахавјаси девлес, ем надворешно, ем натрешно, овман, ем саба, ем ират. Non-stop зикири текерол. Саво зикири треба текерол, кова зикири треба текерол, авка зикири треба текерол, со прво, о шеријати, Джано шукар, о сунети муекеде, сунети гайри муекеде, сарамаро пекамбери, атар гело, оте кылдијас намази, отар и кристо, дек сунетија на кылдијас, значи авка ахлако се стабилизиријас, ки мека ки медина, последния ало ко тарикатско ахлакоско системи, добијас озгруллахи ката Джебраил алейхиселам, сарек муршиди долко муриди, ко дервиши, значи хулоко марифети, сар о пекамбери дијас ко Ебу Бекир Сидик о марифети, о зикруллахи, о марифети, добинес ек арифлуко овоте и хулеко хакикати. А што мише ту хулистан ко хакикати? Со добине, поштине добине со, добине ајка девлескири енергија, добине више и девлескоро илими, а не од ова ко Курани. Раббена тикабе минна иннека енте семил алим. За да вакиро те џанез вакиро, ем внатрешно знае, ем надворешно знае, треба вакиро те џанез вакиро то алим луко, оти месо вакиро туте алими, ту наште ове алими. Од тога е девла ту кајсјан, месо вакиро туте, од тога е ту кајсјан, ме да сум туте. Ек мюбареко заати вакиро ачка. О Мустафа Джано, Камуран Баба Джано, о Айрула Ефенди Джано, Сефер Баба Джано, опрала Джанен касо Джанавлен ме. Вакиро ек мюбарек заати ачка. Кана ек мануш ахавја пи енергија, ахавја по рухо, ахавја по тело, пено ачка ек мюбареко заати. Заати ха... Тахир Ефенди, афикир манги. О гледачи замолненатут дали кашај попохарите кере, соске ко брзо кереа о лафи е наштите пратинен, таке си ека Ефендија со пишинола, селами керелато бут, бушужо со бети кереа, ама пошто брзо кереа лафи, нашти шукарте пратинентот. Дали си ек могучност те кере попохари лафи, афет керманге со прекинутот? Да, можете кере пес попохари лафи, али оашки канавол... Да, најако е, оашки канавол, Дехрам Баба, меданашти те командинавман кокорик соске Eyvallah efendim, eyvallah efendim. İnşallah kakirolo efendi. Eyvallah şükür so reagirinde. Уште само мангав тежина, уште козом докај самен минутета тежина. Продолжин и ситуто могучност бизо проблеми ефенди. Веќе дум и камера 3, бизо проблеми масакалин. Бујрум, шуитема о Demek Tayyip yanar isem yanayım ben ey Halil. Eyvallah. Eyvallah efendim. Eyvallah. Haydi buyurun. Haydi buyurun. Значи авка мангав са сте ваќрас ефендилер, сао прала нека извијавинен шукар романес нашти керавалафе, ама козом со можнес романес кераслаф елхамдулилlah. Саренге селами. Значи миро лафисине, значи амен више кана кадобинас о катар шеријат тарикат ко марифети канавас, хулас ко хакикати, добро. Од тога ек мюбареко заати вакерол, заати хаки анла заатын врсенен. Пенџар вакерол то, пенџар вакерол и девлескоро телос, соски девлеско телос туте си вакерол. Пенџар и девлеско лико, соски девлеско лико туте си. Маро де и девлес лево десно, овси вакер тутар туке попаше. Значи од овол тутар туке ако си попаше. Од тога е амен треба таракас ек инсани камили. Треба амен таракас ек мевшиди камили. Те џанен амар рома дека ки романи популација иси инсани камили више. На нај само ко хора ханипе. Амен добијам ката хора ханипе примерајка школа. Елхамдулилlah авкасне ек кадери, ек судбина. Ама амен со и Мустафа Бабасар и Авере Ефендиенцар, туменцар, тумаре месијасар, со мангас амен сарненге
тевакера сар треба те приближим пес кодол. Значи авка ману тевакера автуменге. Амен нашти жанас шукар о зикри, нашти шукар текерас ибадит джикай на аракас ек мушири. Одовол вакерол ко нефс мутмаине, кана какерас лафиката нефс мутмаине, ко штарто нефси, пенол одовол месом тутар бут разия ей кулум. Ту мандар да разия лисан. Акана треба те почасаме харичка. Сосавка збори разилукос арабски. Сосавка разилукос. Па разилукос и това тута родово благодарно. Авка си надворешно знае. Овнатрешно знае сарси. Овнатрешно знае Аллах рза си için. И девлеско рза значино и девлеско дженнети те казамдине. Одова керол. Бен сендер разиим. Со значино авка. Ек довол канавакерол туке разилукос о 7 удара путердеси туке. Коле ударен дар темангея можете хуле ко джелали, ко джемали ем ко дженнети. Значи ту хулистани. Арица, когда вакергя бен сендер разиим, месум тутар задоволно. Задоволно. Евала, задоволно. Ајде, бујно. Значи авка месум тута задоволно, туда мандар задоволно ли сан? Кулу. Значи o manuşga kirol me elbette kata dovolsum zadovolno, soskio dovolma ideas ruhos. Ruhos sarva kirol pes romanes, ruhos ne? Rui. Ja, rui. Znači ruhos deasma amengyo dovol, nefsi deas amengyo dovol, akli deas amengyo dovol. Deas amengyo ek 7 nefsija, aka ne 7 nefsija ek aver programatelen pošukar kopširinas inşallah. Emare levame mülküme mutmaine mardiye radiye safiye söz načinje na kabuka. Aka inşallah poškalni karazme samo mangavte dok ne ek sözi, ek zbori agate za ko hakikatsko elementi. Odol ako si tutar razija, tu ako sam kata do razija, faktički tu hulisilan leskere teloste andre. Soski odol vakroačka. Ko zat sıfatya isi devles ek zat sıfatya, şes sıfat isles vücut Allah'ın var olması. I devles ek telos isi ama son nikeryo vastasar. Sar isenka amen dikas katakash iklol isenka ama naštila ikeras i devles kro telos asa. Zada tu patina samen ake senkate. Zada ta havas ayka senka. Zada tovas i kaštesar amen ek senka. Trebol amen te canas amarot telos. I od toga je Dehran Efendi, mošukar prav, ka hava odovol amen ge sarsi paše. Soski odovol samen ge amen dar popaše, sovakiro ek mübarek o zati, penol açka Aziz Mahmud Hüda, penol nedir bu ellere ayak, nedir bu dillere dudak, aç gözünü ibretten bak, alem bir temaşa yardır. Sosi vakiro ake yakenge o problemi. Sosi vakiro ake vastende o problemi. Sosi ake çivate emake voştende o problemi. Sosi vakiro temaşa nakere. Sosi vakiro kaysu kayirne sut i devles koro cemali likos nadikes. Sosi vakiro o problemi tute su tu vakiro ate vakiro naşti ulaştınız. I vakiro açka aç gözünü ibretten bak. Putriva kiro tiyaka eke mürşidi kamilesar tedikeva kiro tu koles sredinate jivina. Aman be Dehran Efendi. Amen jivina ki devlesko mekane. Amen jivina ki Hazreti Muhammed aleyhisselamsko kalbi. Amen jivina ki Hazreti Muhammed aleyhisselamsko ruhos. Amen jivina ki Hazreti Muhammed aleyhisselamski mara ki peštera. Znači denešno vreme. Zada te hava i devle. Zada denešno vreme. Te canamen koji sam amen. Treba te canas soznačno hayat. İlim, semi, basar, kelam, kudret, irade. Denešno vreme, ko prala ek selami vakiravate. Ili ko tarikat, ili ko melamiyet, ili ko şeriatçita. Sarnengi selam biçala. Zada ek manuş, te pencarol pire sedam nefsija. Trebol te penjaro i devleske 7 osobine te iz devleske 7 sıfatya. O sıfatya amena kole na canasa, naşti canas o emare levame mülküme. Ka canasen katar il mihali, em nešto katar ayetya, ama našti hulas Andre soske, oti nažana soznačno irade. Nažana soznačno basar. Nažana soznačno semi. Od toga je zada te ahavas amen akabukja pošukar ko hakikati te hulas Andre, od toga je vakirol odovol aven agate penjaren tumen, irinen tumen vakiro sekade. Asa açka vakio irinen tumen, karaken vakiro mi energija. Karaken vakiro miro vakiro znaje, miro ilimi. Me vakiro ki dünya, ko alemi, asavke manuşa muklom, sola piri obleka, normal uren, ama olasi vakio tajna manuşa, solen ka havelnen kata sopeti muhabeti de ka sola mire dosya.
ко Юнус 62 ајети. Ко 100 ајети, ко 108 ајети, од овол вакиро зако нефс мülkimi вакиро, оготе ко Юнус суреси, залеске, амен, за да те добинас авка разилу ката довол, од овол да амен да това разија, треба амен прво и прво, без 5 вакит намаз, без 5 дневни намази, нашти джа амен ко хакикати, ко тарикати, ко марифети. Мора това амен шукаро темели, това амен од тарикати буд шукар, тера чистина амен шукар, това е карифи меѓу аменде, това е кефендија и после теджа ко хакикати ва теджана созначно ихдина сиратал мустаким, ем теджана амен каски бадети керас. Соске одовол ко Курани вакиро феине мату велу фесеме вечкулла. Кај со киринесут ирине, сам мансар тут вакиро приближинес. Ман вакиро треботи дикес. Ако ту вакиро ман надикес, авайра ајетесте вакиро фемен кане хазихи амма ва хувел ахирети амма. Тумен аке дуњате надикен, коресен, океда дуњате вакиро нашти дикен, коресен. За да матова скоре, за да маре ака товен путерде со пејас Азиз Махмуд Хюда, требол ефенди, таракас ефендиета, соко у патине рамен. Кај со довол ем сарси авка довол. Дехран ефенди. На нема лафи акалески кога кереje, значи je ketematar лафи сар акала буќа. Wallahi billahi tallahi ага каваса со керданне амен дикајален котикне тезете керален, значи те ше народоските објаснане да рескро себе писјамен еше Мустафаја шеќа муранеја посебне програме кола со објаснилна народоски, значи созначине на ефта несија комануша са со објаснилен ту акалајтане веќе панда појасно ефендиенге акалаџа најален. Морам те да век тикно акценти пралески родема ко приват пален баро селами джитуте баро селами джико ти фамилија те сапа шутне сојтане со вакелда да вам меморам те понови навле тамам о ефендија сигарела кома бети тамам мека замолинавто те ситу могучност ишала олеко приватно да те договори нето те објаснил туке хем те анал со акела пестуке по објаснење по шукар ако случајно и ситу тек могучности те хаве аква дер ситу шајко YouTube а менде секогаш ќе влезнеем тиране те хаве со мангла те керал ако туке заиста брзо баро селам исто са имам шен којта е моментално сарнеко лайф бива керав пред те продужинав а да лестар каму кавјек исто јектикно могучности амаре ше Мустафаски те шај ов ниса е тачки кола со шај на нејне јасна те објаснила ми ге пошно дали си изини тај рефендете му кахари е Мустафа ефендија калескар таби џанам таби ваќеравто ми ге искрено од ово кар задоволно сум од ово кар прекрасно пергја мо калби нате перол нешто ја бареш уже мехабетеја пергја кова со меакова бутпути вакеравале да најма со те приговорина шете вакеравлеске одол иншаллах нека доле панда пошкар ем панда поишете правол тар со вакерула ајети джелили одол вакерула е пекамбереске и обро дола ле тар вакерула байрар мо знаење па меда молинава е Аллае иншаллах кале пралесоро знаење панда те байрар Hem te kerab selami sarine. Eyvallah. Kana пред теджа значи ко бавера буќа ка замолина ефендиенте и си например нешто пучива баша клет темата нека постави нем помаре питања о ефендиета не спремна те ден одговора ако некој нешто насватим да значи шајте ден специфично опитајна специфично ка одговори нелне сар свакер ден адалеско себе пеандем панда еке ефендија ќе амари романи популација те објаснила поширено давајте ноше Мустафа ама меса со сватинума кана ефендија мисля дека на не со проблемите нас пратинале те нахавале че најдека бут амаре пуране манушендар ола и Коранида чипџанала шукар ама пале за сваки случај за денешнина како си например некој со на разбиринда нешто бујрум нека поставено питање на мене макате или палем ако на нелен вакти
те реагирање на калесар. Со ваквидум престка, значи тоа секогаш е телен контакт ко приватно, а манцар еше Мустафа Ефенди Таиреја, хем адла питања со ситуме е заиста важно, хем колтуме истовремено потребно ко Асавко дин исламијети, значи тоа секогаш те поставинен. И не буд интересна питања, ако на неме кажав о претходна питања Ефенди Енгер оствари Дикут Енгер ка поставинав, за тоа време дикен тумен те шај те поставинен, а ако на кажава кана мислава дека о сефери и неле јек шужо питајне со пучлајнеман кај ранама хари лесте по упре афикерен манге ка трајнал нешто коти неле скоро аке там аки ранава окова кала хари сам те читимнале мека мука таире коварош кова мислава ако ше пофино те објаснеле. Јек баро се лами ме магле сефересте мо јек Ефендија која со поможиноман мо приватно и сијамелеја јек шукар разбирајне ко дин исламијети проширинала исто мо џанди пада кога си не се пучиба лесте џава овитано буд прецизно кале питање да леско да се поставинало питање кова е тано натрешно намази. Дали сватина накава или требала о ше Мустафа те објаснот ке пофиното Таир Ефенди? Таир. Да. Значи Алило, добре, ти Халилан готово. Сојо Андруно намази. Андре тутео намази, о намази ковајтан. Да. Значи Сенде, Алами синикерде, не деро намаз. Евал. Значи прво ко Сефер Ефендија селами керав мијабаки исто рабом од ово шифане кадолаки иншал. Овнатрешно намази кана екжено капучолман амен прво требутежна созначнол намази. Намаз назначинол те кылдина реакција сар. Намази значинол ек видли и девлеа мухабетеа текере, намаз и девлеа текере Аллах филеса. Келами текере и девлеса. Соски од ова вакирол ко Мухамед Аисам, авај ја Мухамед. Вакирол авај. О пекамберика на гело, од овол, оготе аджа керолес. И пенолеске 70.000 келамија, 70.000 келамија ка кера лафи мемту. Авка лафија, ака мухабетија со керија од Девел и Мухамед Аисам Месар, авка значино спрема и тасавуско школа ек намази. О намази, о внатрешно намази, си ек мануш ко хакикати. Кана кавол, ка се сарсо ова кериом, кана каджанол и девлескере 8 особинета, олике. Кана каджанол пиротелос. Кана каджанол и девлеса шукар диалог, комуникација текер. Ов на кылдинол, сарсо кылдинол о надворешто намази 5 пати. Ов вакиро ко Курани Керими, Меарит сүресинде, пенол асавке мануша и симан со ола даима си ко намази. Еллезине хума салатихим даимун. Значи, акавадо Hazreti Mevlana da vakirgale. O kola suresteoni daimen ко намази. Да, значи еллезине хума салатихим даимун, а еци ко Курани авка си од даима намази. Авка даима намази, од секојаш намази, сар амене стравота хавас. Па авка си бучукар ек примери кадав сако прала. Ек бебе кана бијајол канавол акале светосте. Козом тово и бебе јак чип кан, овнија хаво ништо. Леско тело си ек надворешно шеријати, лескиро униформа си ек тарикати, ама нија хаво ништо. Јаки си, ама на пенџарол. Кани си, ама на хавото келами. Чипи си, ама ти келаместа нашти керо Аллах. Значи, со мангатева керавтуке мангатева керавтуке, значи, авка бебес, джикај пидатар, тут на пиол, нашти овол чало. Значи, денешно време, амен, за да те джанас, те дикас, те шунас, те кере Аллах, те керас лафи, треба овол амен, ла фаиде иллаллах имана. Ла мефсуфи иллаллах имана.
La mevcudu illallah imana. Ko hakikati isi Sefer Efendi. Selam cidute. Ko hakikati ki tasavvufsko škola. Isi 3 dane raboteta su napostinul niyeke taneste. Afkale zvakirol Caferi Sıdık, Zenebil Abedin, Abdülkadir Gelani, Cüneydi Bagdati, Halaçi Mansur, Taciko Pir Muhammed Nurara. Sarne vakere. Aka 3 dane raboteta. Ellezine humman salatihim daimun. Afka daimun otisi zapirka. Ajka zapirka imun. Značinol i kamili mürşides koro telkini. O bijati zada tuke te dobines daima o namazi. Kajso kirinestut i devlesa tekere lafi. Te diketut. Tekeretut ama te pencaret to telo. I od toga i ne samo u namazi, daima zikri. Ani siko Kur'an-ı kayete averse. Vakirol. Yezkurullahe kıyamen kuden ve ala cunubisi. O asafke manuşa isiman vakirol, ola paşlon, uşken, piren, han keren ama sasi vakirol ko zikiriola. Kola saka manuşa, so džanen potelo, so džanen ovnatršno, emonadvoršno, sistemi, džanen i devleskere likja, džanen i devlesko dželali, savi te dželija vol, savi objava vol, džanen i devlesko džemali, savi objava vol, džanen i devlesko kemalijeti, savi objava vol. Zada aka 3 dane objaveta, dželali, objava, džemali, objava, Kemali, objava, dobino pe ekeli koste. Dikso vakiraf Dehran Efendi. Şuner manakanate. Afkate şuner manakana. Şuner manakana. Znači i devles isi 3 dane raboteta. Vakiriyorum değil mi? Daima namazi, daima zikrullah. Aka 3 dane soske štarnanaj, soske 3, soske dujnanaj. Znači od ovo vakirol, ko Kur'an-ı Kerim'i Allah Celle Celle Şanehu. Sekoš vakiropes. Celle Celle Şanehu. Sosi Celle Celle Şanehu odovol pes predstavino pire likosa so celal, predstavino pes so cemal, hu značinol i devleskoro kemaliyeti. Aka 3 dane raboteta, aka 3 dane likja, so akanale so pširinam, spojimesi ko 3 dane raboteta. Afkada da i zapirka i kamili mürşidi, bir mürşidi, akoles arakesa o şehos, o hakikatsko efendiyas, ovtuke dol afka celali, dotke afka cemali, dotke afka kemali. La fayli illa hudotke, la mevsufi illa hudotke, la mevcudi illa hudotuke. Soske, epa. Taj Rarica, poškartelna dinenma, neka čitinen soji nefsehu, zatuhu, ajnuhu. Tamam, znači samo ako možete, imate gubinama i koncentracije. Znači, aka 3 dane raboteta, aka 3 dane likja, si spojime eke taneste. Aman befendi, kaj savka? Afka te vakir afkajs, diken kaj se kana? Kul inne ma'enne beşerikum mislikum. Me vakiro, ko Muhammed aleyhisselam, ko beşers, ko liko stovjo, miro celali, miro cemali, miro kemali. Ako mangen vakiro man, ako mangen taraken, emo vnatrešno namazi, emo vnatrešno zikiri, emo vnatrešno tefekuri, emo vnatrešno hakikati, saso karoden, treba te keren kul in kuntum tuhibun Allah'a fettebi'uni, zada te mangen te janen man koisom, mange te veruvinen irinen tumen tumaroliko sprema ko Muhammed Arisam. Soske, zatoa, soske, ko beşersko liko, ko manušesko liko poteknol, 3 dane likja, celal, cemal, Kemal. Macan bu dureste. Amaro pekamberi vakirol. Man diken, sanki devles diken. Mesom ek ogledalo su i devles predstavinav. Znači, avko ogledalo? Men reane fekatrel hak. Men reani fekatrel hak. Znači, koji džanol i devles koro likos koji mango tahavol? Men reani. Bak, men reani. Fakat real hak. Oradaki fakat demek. Fakat söz značino, dilačka ili açkalisi. Ne. Orada fakat značino sigurno, ka farketine, ka razlikovine, fakat ka farketine, o celali da, o cemali da, o kemali da, ka farketine, ka farketinele, açkaleska spojine, ko beşersko likos. Primjeri, tumen bučka džanen, ko Furkan suresi 52. 54. ajetisine, znači od dujdane moreta kuvempe, ama nipe mešinen. Değil mi? Amen vakiraz akeske Bahreyn. Korahman sure. Tabi Korahman ko Furkan suresi avka. Znači avka kuvempe. Akana. Kuvempe ama ni mešinenpe. Pa naști mešinenpe, oti si beşer sıfati. Isi berzah alemi ote.
o berzah alemi, so o delinol, o celali, o cemali, o kemaliyeti, kerole ko beşer sıfati. Znači, amen, o vnatrešno namazi, daima o namazi, te kera, treba te dobina eke mürşide skoro vozduho, o nefesi, sargelo o Yunus Emre, vakeriako Hacı Bektaş Veli, demange vakero Bogday, demange vakero Maro, ova kirja te dав туке вакеро хакикатско воздухо. На, омануша бокале деманге ту прво омаро. Ов гело ало пишмануло. Пея лето варо то маро деманге то нефеси то воздухо. А Юнус тиро вакеро анахтари сико таптуке мре. Оте медиум то анахтари. Значи денешно време авка воздухос, авка нефеси, авка внатрешно маја и внатрешно ибадети, о намази, или о уручи, или о зекјати, или о зикири, сапес добино катар инсани кјамили. Спојомнен со работа, спојомнен со трилике. Ака на мете пучав, дехран тут нешто. Може? Бурум, ефенди, бурум. Амен джанас ки дуња иси зекјати, не? Тамам. Да. Пеки, Секој ек намази спојнала колку Кур'ан азимушан, секоја намази спојнала ле зекјате, еве. Зекјати, дими, тумен алыш верешлеринзи бракын namaza koşun cuma namazı ko cuma suresi hem zekati de bunun arkasında zekati verin. Palesto zekati de değil mi? Dobro. Dinavlenge. Mukeni trgovija tumari trgovija muken nego can vakerola ko namazi te obavinenle. Buyurun. Eyvallah. Akına Mustafa Aga. Şu manate akına. Znači amen vakiriyam so la faili illallah, la mevsufi illallah, la mevcudi illallah, celal, cemal, kemal ko beşeriyeti. Bir insani kamil. Alamli. Znači dobinas o внатрешно да има о намази, да има о зикири. Добро, те почасаме накана. Те почасаме. О намази добијамнес внатрешно, джанас, работасар. Ама ако Курани вакирол о намази емо зекјат си са пента прал. Оја. О тогај о зекјати внатрешно сарпездо. Значи треба вкада тахавас. Значи, шо не си имам дехан со вакирав. Значи о намази вакириом. Значи добинес о телкини, добинес о нефеси, добинес о даима, о мератипија, добинес и работа, добинес и комуникација и девлеса. Джанес кокури кој сан ту, мен арефе нефсеху, фекат арефе раббе. Кој по нефси джанол, джано и девлес. О нефси со значи о нефси и девлес коро телос, матиро нефси со иси емаре лева мирке. Мукена кабуке, авка наначка. Авка си и девлес коро телос си ко мануш. Со скјодова ке инна Аллахе адеме ала суретихи рахман. Ме и адем алейхи селамес мирели ко се створиом. Ко ти сурesi вакиро, лекат халакне инсане фиаксани таквим. Ме има уже створиом мирели ко се. Па амен денешно време, амаре лике на пенџарас, амаров натрешно ликос на пенџарас, а цело време бадети кере ако довол. Па саро довол амен ка опростинол. Најбаро ширки кера со ниджана и девле. Бучукар джанен тумен сен еке фендиета. О Хазети Алија пено джикај ни дикави девле, ни имани керам, ни намази кылдинава. Значи ов и девле диколко намази, и девле усетино ко намази, постени о шеријатско намази кылдинол. Ама за да те аваджаке системесте, треба прво сар бебес, прво тут те пиопес, прво о шеријатско намази треба те керопес, за да те добинас о хакикатско да има о зикири емо намази. Ама о зекјати сар долпес, ајка тема, авка збори, авере програмате, копши на мисичала ефен. Тај сте магляна рица само. Фино буци шукарти тирингјан, мен арефе нефсеху, фекаат арефе раббеху. Ама хадици продолжинова хадици. Мин рабби ке рабби. Мен раби ке раби, ме и девлеса джанном. Значи мен раби ке раби. Оте значино значи ме и девлеса джанном или диклом. Со значино авка значино значи екмануш пиро афакско елементи, енфуско елементи. Хаве аман ефендум. Значи надворошно. Значи афако енфус значино андруно ем абруно. Eyvallah efendim. Значи о андруно о внатрешно аменкана ка споинале ме и девлеја джанав. Па бучука джанен ме само највреме ме те кера бут лафи. Оти козом со кера лафи повише путери овас елхамдулилlah девлески те джилија иси. Ама од ова кирачка авај ја Мухамед. Кај мама киро давети керејату ја раби. Кај. Ва киро авај манде.
Ama vakero devla tu sam münezehi vakero. Tu nisan ko gök ya ko oblak ya ko nebo, nisan ki puf tu san man de akına kayman daveti kere. Avay vakero ya Muhammed avay. Mansar vakero namaz kıldınız. Devla tu namaz kıldınız si. O da vakero açka. Ey Muhammed. Dikso vakero. Ey Muhammed. Ve nefaktuhu fihi min ruh. Metu ke mire ruhostar so doyom. Ajka energija, ajka sila, avka kuveti. So metu ke kana pudiom avka. Kana ti da kere ogeste na 4 meseca i 14 dena kana doyom ti ke me avka ruhos. Ajka svetlina. Tu poșnian reacția te keres. Miro namazi se avka ya Muhammed, avka ta haves. Miri reacția ta haves. Komelameti komelamilukos isi enfus afa hareke sukun. So značno hareke, poșnez više reakcija te keres. Sani reakcija, poșnez više te dvižine stud. Štom poșnez te dvižine stud, celo dviženje ahaves i devles kiri irade, i devles ko kuveti, i devles ko kudreti, i devles koro namazi, i devles koro efendim zikrullahi, i devles ki rabota. O toga je men arefe, arif yoves, ahaves tut, men arefe. Nefsehu, i devles koro safiye nefsi, i devles koro safiye nefsi. Atena ne uluga emare lema me mülkime. Safiye, kamiliyet bir nefs. Ote ahaves tut, i tu dovines men arefe nefsuhu. Fakat arefe Rabbe. Koi cano po nefs safiye, ov cano pire devles. Ama kole devles, sostvorinjas i Adem aleyhisselam, akeli koste, sostvorinjas i Muhammed aleyhisselam, pred tovo Adem aleyhisselam. Ake devles amen pravoteđenas. Ama amen ake devles ako ni canaya, o İbnül Arabi vakero tumare overume talmi čangatisi. Zada amen, mate dobinas asavko znaje, trevo te dobinas, znači, kaj si ajka la faililallah. Saramen možete dobinas aka enfus afak, hareke sukun, sosi aka bukja, sosi primer tevhidi sofat, sosi tevhidi efal, sosi tecili esma, sosi tevhidi zat. O to do vakero me garavdosiumas eketaneste. Manglom te doznain keraman, stvoriom i manushen emi cinen. Ama mire vakero stvorinjastar, stvoriom vakero muhabbeti keriyorum. Sohbeti muhabbeti keriyorum. Kasar, hayat, ilim, semi, basar, sıfat, ake likonca keriyorum. Lafi dekran peno dovol, ikvistino vakero nadvorešno. Ama vakero devla vakero tu na dikjoves. Me vakero dikjova vakero ya şeytan. Me dikjovav. Ama tu vakero ma nahavjan, zaleski sežda vakero nakerijan. Denešno vreme, ek manuš zavati dikoji devles. Te puterio na kajakalister, trebol tarakol i devles kere insani kamilja, zada katar ego oyaka, katar ego o kana, katar ego o telo, te hulara amaro telo, te račistine samen, fizički, nefsi, tavaciko ruho, em te dobina inna Allahe ademe ala suretihi rahman, i devles ko rahman skolikos, i devles koro kemal skolikos, te dobina stes eke insani kamilesar. Aver turlia, aver način manuşa somaye neka vakiren, somaye neka çitinen, sasi cabe. O insani kamilisi, o Hazreti Muhammed aleyhisselam, Palestavol Ebu Bekir, Ömer Osman, em o Hazreti Aliyasi i nokta, i točka, el ilmu nokta ve cahilun vakirol. Meson vakirol o znaje, ama manuşales vakirol but kerde, me vakirol mangava ka znaje, pa te kedavlesi ketaneste. Puçleles ya Ali, sosi vakiray ka točka. O vakirias vahteti vücut isavka. I devles kro telos tire telos te vakio trevo tarakeses. Soske i nokta si o telos. Ako na naj nokta i točka, našti 40 besmele. Amen, trevo tarakas i točka. Beautiful. Akana postavino pe prašanje. Soi po anglio vagdetel vücut ili o vacibul vücut. Je prašanje ka postoji. Dedav ti odmah dževapi. Od ova kirol i devles skoro Allah si pravilno vađibil vücut. Pred tovol Allah, pred tovol Rab, pred tovol Tanri, pred tovol Hak, ov sine vađibil vücut. Aba zada te doznayin kerope koji sakava dovol, do dejas vahteti vücut. O vahteti vücut otkrijalni dobine o vahteti šuhut. O vahteti šuhut akajalni dobine o vahteti mevcut. Od toga je sove mürşidi kamil. O toga ve evliya, o toga o eren. Eyvallah efendim. Epa, o nurul Arabiyan geldi tümenge vahdeti şuhudi.
O vakti şuhuti ovan ya menge soske o vakteti vücuti potekninol Katar İbnül Arabi, Katar Abdülkadir Gelani, Katar Abdülkadir Gelani, Müşid Arabi, efendim vakelestu Cüneydi Vaktat, Halaçi Mansur, ta Ciko Hacı Bayram Veli, potekninol vakteti vücut, Katar vakteti vücut, Ömer Biçakçı, Akşemseddin, ta Ciko Niyazi Misri, Katar Halveti, o Halveti, keroles em tarikatsko, em keroles внатрешно, марифетско, анларо вақтети, со анларо вақтети шухути. O vakteti şuhuti, oni Muhammed Nul el Arabi el Melami, ovles obşirino ko meratipya, ko makamya, dolen camenge, amen da so kera, amare çaven, amare dosyen, amare komşiyen, amare romen, daveti kera kate, te pencaren pe koy sola. Taçınay. Eyvallah efendim. Haydi eyvallah. Dekran, cakana kopraşena kuysi nešto, tena te završino mate umorinale bud. Evet, тези екпанек могучности со ке иси заиста бушуже питајна, некој са сте сарнија, ама туменџена баш фино дека нашите постави немпес под интерес време скоро со ке палем коборте о време, значи јек сати хем дешефта минути о ефендија само колку и керда лафи, значи палем еко са 100 и керда, значи јек шужо софбети, ка поставина па не питање таропрал аке о ехли зикр поставила аке канака аке тано. Кој е на Мекам Мухамедов Мухамедија? Ше Мустафа ше тоа смета? Да. Сар? Кој е на Мекам Muhammedov Muhammediye. Ha, makamı Muhammediyette kimdir? Ha, eyvallah. Açığa kayıyoruz. Açığa kayıyorum. Tabii. O buçuk selam ata ciko Kenan Efendiya ciko Sultan ciko Ustati. Ovsi amare pires koro meles računaviše sar amare pires koro Nukos. Mesuma za Skopje ko Mustafa Baba. But Efendiya ek manusi. Tabii ek manuš kana dobino više insani kamili, a kana sprema leske dava odgovor, direktno ko Kenan Efendiya dava odgovori, sümme denna fettedella fekane kabe kavsein ev edna. Znači ek manuš kana ka yaklaştinol, pire duje pakencar, kana karako po oberzah alemi. Oberzah alemi značinol i devleskoro točno stvorenje. Na najbarzah alemi avkava kiryas aver, ovkava kiryas aver. Hayır. Berzah alemi Katar manušesko telos odovod dikjovol, Katar manušesko telos i devlesko likos dikjovol. Znači dobino pet cem makami, sümme dena fethedela Hazreti Cem makami fekane kabe kafseyna o cemu cemi eko Muhammedsko makami teriol pir Muhammed Nul el Arabi el Melami inşallah sarne oprala susi ake makameste taven ko ev edna sri ote ek manuş aloli ote nanayni vakteti ote nanayni kesreti ote isi ek hüviyeti ote isi ek sri za ote odovol vakirol ve ma rameyte izrameyte ve lakin Allah'e rama ake Muhammedes koro makami savka tu vakiro naşti çives ya Muhammed o kumi i poşik ki manuşen geriyaka cika me vakiro tiri vastendar naşti vakiro tiçiva avka vakiro kumi i vakiro leske o Muhammed Aleyhisselam opşirine mange poşukar avka vakiro devla yovleske vakiro ya Muhammed metke dev vakiro o makami kova el insane siruhu el siruhu insan tu sam vakiro miro sri mesun vakiro tiro sri tu sam miro varlukos mesun vakiro tiro varlukos tu sam vakiro vnatrešno mesun vakiro nadvorišno ponekad vakiro to već nadvorišno ne vakiro vnatrešno Kenan Efendijaske selami butkerav sekaske nekadol odovol avka makami ev edna sri kata kabe kavsen ciko ev edna sri inşallah sar o pir Muhammed el Melami sar soanya savka makamiyeti sarne mi pralenge nasipi tovol te dobinen avka sri inşallah. Ate isi duydane buka isi tafsilati Muhammed isi icmali Muhammed ama vaksar sova kiriom dehran baba znači o zekati ovnatršno em tafsili Muhammed em icmali Muhammed eke avere temate avere programat ako daveti kerena i fakires inşallah ko amari tema afkane ko lefen. Eyvallah. O tairi o pravcova kerja sume dela fete dela fekabe kasene vedna pralale narakrula ki sura necum Sura necum narakenle Allah dünya tumenge vakirullah tumenge tevlafi vakirullah
Синете га ни паше, панда попаше да сардуй стрелке, окола стрелке, ал на денеа одувам ангелата вакелова прав, ко суре неđum. Да, 8, 9, 10, да. 8, 9, 10, тачно. Бујрум. Ако најди сјаме пандек прилика, те шајте објасне, со ски сјаме нијек ефендија пишинува ко Коране, мега покушина те читина мо Кораничи калакална не шукара да лескро себе пјандум о ефендија о Ше Мустафа, о Аке мекала ке. Таир шунма, таир. Бюр. Пишинула колели лендар ту мопрал окуинеа. Шунеама таир. Шунав. Ака читина ко Коране, Анги мека читина. Tekrar meka çitina. Buyurun. Hangi kitaplardan sen okuyorsun kardeşim? Hangi tarikat? Tarikatsınız. Allah'a kimse görmez. Dayanmaz kimse. Dayanmaz kimse. Tamam. Daha bir kere okuyayım sana. Yok Afgalis. Yok anladım ben. Afgalis tamam. Evet tamam haydi buyurun. Ben şimdi tabii ben şimdi buna yok, ben Türkçe konuş. Tabii. Türkçe konuş çünkü o Türktür. Tamam. Ben şimdi bu kardeşime selamlar, saygılar gönderiyorum buradan. Bizim kitaplarımız canlı kitaptır. Bizim kitaplarımız tecellidir. Biz hangi kitapları okursak biz demin açıkladık, hem şeriat kitapları yani okuyoruz hem de yani tevhid kitapları okuyoruz. Bizim kitaplarımız Pir Muhammed Nul El Arabi'dandır, Mühyiddin El Arabi'dandır, Niyazi Mısri'dandır, Cüneydi Bağdat'tandır, Caferi Sıdık'tandır, İmam-ı Azam Ebu Hanife'dendir. Yani Kur'an-ı Kerim'den dışarı çıkmıyorsun, zerre kadar dışarı çıkmıyorsun. Tabii Allah görünmez. Tabii bu doğru bir şey. Cenab-ı Allah'ın gözü, kulağı, eli, ayağı yoktur ama Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki yani leyse kemislihi şeyun ve huve semil bazir. Allah'ın gözü, kulağı, eli yoktur ama o her gözden görendir, her kulaktan duyandır. Demek ki Allah şeriatı ve tarikat sistemine geldiğimiz zaman orada tabii göremezsin. Bir bebe gibi, yani bir bebe doğduğu zaman o göremez, yapamaz, tanıyamaz. Ama bir insan, bir bebe büyüdüğü zaman, yavaş yavaş büyüdüğü zaman bir görmeye, bir kelama artık düşer. Demek ki bir insan öyle bir kitabı bulduğu zaman, bir insanı kamilin kitabını bulduğu zaman orada Cenab-ı Allah der ki ben zahirim, ben görünürüm. Hadid suresi 4. ayetinde ben görünürüm. Eğer beni görmezsen ben gizliyim. Eğer beni ararsan ben evvelim. Eğer beni sorarsan neredeyim ben sonum. Ben evvelim, ahirim, zahirim, batınım Cenab-ı Allah der Kur'an-ı Kerim'de. Onun için bizim kitaplarımız hem zahirdeki olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir ve hadistir. Mühendislik var bizde elhamdülillah. Bir de canlı bir Kur'an'ız biz. Nasıl bir canlı? Cenab-ı Allah bu kulda oturdu ise, Cenab-ı Allah bu vücutta oturdu ise buradan fışkırır ve konuşur. Yani anlayan anlar, anlamayan yani İsmail Maşuku gibi onun başlarını keserler, yani kıyma gibi yaparlar, öldürürler yani. Ama Allah görünür mü? Allah bilinir mi? Bizim temamız bu değil. Allah bir insanda kendi sıfatını tecelli etti. Ne dedi? Ben insanı kendi biçimde yarattım. Ama oradaki insanı kamilin sıfatı sadece. Muhammediyet sıfatı sadece. Yani Muhammed'den başka sıfat değil. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sıfatını insan anlayan işte Cenab-ı Allah o Muhammed Aleyhisselam'dan görünür. Allah bize o akıl, o mantık, o göz, o basiret nasip ve müyesser kılsın. Güzel kardeşim benim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Ако случайно ефендијата разбира исто македонски, голем селам од кај мене до кај него, зашто не можеме да го објаснуваме и во коментарите во турски за него, зашто како што рекол турскиот јазик не го знам, затоа се извинувам, ама овие малце што ќе ги кажувам овие зборови, иншалла Тахир ефендијата ќе ти објаснува. Ако имаш некои прашања што многу се важни, ти можеш исто да контактираш со ефендијата Тахир или со ефендијата Мустафа во приватно. Овие двајцата ќе ви објаснуваат како што сакате да дознаете. Значи за тоа може да се кажува и во турски, а како што го реков, значи ако сака ефендијата да комуницира со вас, приватно може да контактира
без проблем. Ако ова го повторуваш, јас ќе поставам уште едно прашање, значи ка поставим на пандек прашање, да се фери, ема далека заклучнејша ли програма, дали каде изигни пандек питање, а дали со себе претеде, значи кер о селјами акалефендијаски со пучла Коране, Бакерлески нека контактиринол туја ко приватно ti sile pitanja znači baş adaleski ili eşe Mustafa'ya? Şimdi şöyle yani mesela ben bu kardeşime şöyle selam göndereyim. Yani sadece bizim konuştuğumuz 1 saat veya 1-20 dakika ne kadar varsa önce bunları iyice dinle ve düşün. Ayet hadis konuştuk ve biz özel insanız. Biz canlı insanız. Biz hoca değil. Biz canlı insanız. O zaman yani hemenden sormak değil, düşünmek, tefekkür etmek. Çünkü Yusuf Ziya İnan bir kitabısında der ki bir insan bir ilimi duyduğu zaman veya bir zikrullahi ettiği zaman eğer onun içinde tefekkür yoksa zındıktır der. Demek ki zındık olmamak için aldığınız bizden o kelamı yani düşün ve tefekkür. Fazla aramak istiyorsan beni ara. Dehran Efendi Kirnaman Tute. Znači, Pako prala ek šukar mangav ek ahlako te mukav. So mesar so siklom 30 godina. Znači, mekana kerava lafi. Hora haencar. Čane? Znači, kana kakeropes nešto lafi. Međumande kozom tovo džando ek manuš. Kozom tovo ilimi ek manuš. Napučo prašaje. Prvo mislinol, amendar soy kristilo, mislinol ek dive, duj dive, trin dive, štar dive, mislinol. Soske o tairačka vakira. Mekana i kristom u Istanbul. Ki kanal 54, kod televizija Mekana i kristom, predstavljom i Makedonija, predstavljom Skopje, Strumica, Štip, Kočani, predstavljom Vinica, predstavljom Tikveš, Negotino, Gosti, Kavadarci. Ote amaro piri kaj so gelo. Znači, aka manuša o Kurani džanen, ama džamende prvo šunen. So tahiračka vakirja. Posleni trindive, panždive, kovoce, pišinen, tahir mopral. Avka možilačka tovol. İlaçkali me ahaviyomne, a te dobine ek šukar poem, em dobine više oznaje unapredine asarke manušenca. A tu akana, kere tut mange džando, me keraman tuke džando, znači amaro alafi, 2 sata so kerijam lafi, džal u propast. Zada matežačka, amaro vazi so kerijam agate, neka šunenes du 3 fari ko YouTube ili nažnav kate, znači tahaven somanu teva kerav. Em šerijatsko, em tarikatsko, em marifetsko, em hakikatsko. Spojujemo работата, spojujemo o Cemal, Celal ve Kemali, beşeriyeti, ayeti sa hadisesar, em spojujemo o namazi, em o zikrulahi. Mislim дека amare romasi pametna, mislim дека amare romasi bučukar manuša, so ekaver kahavasame. Koji so mangol, te ahavo pošukar, prvo neka rakoi Mustafa Efendija, neka rakoi Kenan Efendija, neka rakoi Şkamuran Efendija, pa posle neka rakoi ke fakire, ako Ci amende avola efendi. Eyvallah. Tayyip Pişingamenge o pral. Vakilullah teşekkür ederim. Rica ederim. Eyvallah. 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 Teşekkür ederim. Şimdi yazmış bir şey bizi tegana. Teşekkür ederim. Şimdi ehli zikir Kenan Efendi de tefekkür se pravi. Tefekkür se pravi. Bez tefekkür i zikir da ima. I namaz da ima. Ako nema tefekkür, Yusuf Ziya İnan vika vo kitabot, on je zındık. Zındık, ne znam to kako сега na makedonski, zındık. Znači on je u nekoj temnina, u nekoj nema tamo nekoja svetlina. Znači, tefekkür, vije znajete li дека našio pejkamber pred da dovaja objava od Džebrila alejhisselam, on se kačuvaše u jedna mara tamo. Nema ošte namaz, nema ošte fatiha, nema ništo. Što pravеше tamo Muhammed alejhisselam? Tefekkür pravеше, tefekkür. Nije imame od moje efendi, Allah rahmet eylesin, imame nije vazovi mnogo u melametot. Ima tefekkür sani, ima tefekkür zani, ima tefekkür misali. Znači nije treba da znajeme od koji tefekkür pravime. Sani, zani, misali. Treba da znajeme što su ovije. Ne sme slušnale. Evo, ako ne ste slušnale, jedan drug da se najdeme, efendi. Što da kažu vam drugo? Treba da se najdeme. Eyvallah efendim, eyvallah. Taka je. Eyvallah, eyvallah. Dekran, me mi sinava dekran, da te duj saakja pa mate opteretina, amen.
Leda, manda, tуда. Ме мислинава, ако и син пандек прашање, ем те пандо. Ама гума, когато Кералестовски Осефери постави нова, ако Керала, значи Лафитар Осефери наштите од бинале овдано, јак исто јак шево, нормално јак бут цени мошево, машкар сао шевија, дали скоро себе пи наштите скоро Лафите од бинале, аке ов пучела, значи дехран јак објасниба те манглан, значи те пуче е Тахире Ефендија, зикир мексур. На, мекава кера. Меджана. Ахавио. Зикир, закир, мескур. Недер, закир, ве мескур. Ајде, буру. Те на кратко јасно. Осефери Осефери месом акана моментално ки камера. Осефери доста вале можете пучамен прашањата, кој шука ми шукаре пралески джевапи кадаме. Амен ака сопетија у Белгија леске кересте кериам и Камуран Ефендија сакана герам, леске кересте кериам. Мијаба до тогаш шуња се скиромни. Алла шифа верса. Зикир значинол анмак. Закир анан, мескур анылан. Значи авка анмак анан ве анылан. Мислам дека ту требо и девлес андинес. Анмак. Зикир си и девлес андинес. Авка си ек тарикатско системи. Анан и девлесар требо зајно зикирите керес. Анан и девлесар требо зајно ке зикири. Авка си марифети. Фенафила. Мескур значинол Мухамедеско зикири. Ни тун можете зикретине слез, ни па ов тут наши зикретинол. Тумен ек телос улен, ек авер ху келиме, джико ху келиме хакикати канавен, месхуриети добинен. Созавка месхуриети, о зикири, емо закири, со лескерен, тевхиди керен. Тевхиди лескерен, вахтети лескерен, ве от тога до ова керол, сиз вескуруни ескуркум. Сиз зикредеме сыныз таки бен сизден зикредин жее кадар. Тумен нашти керен зикири джикай мет тумаре чибате. Набешном мет тумен ге надав дозволате керен зикири. Тумен цело времес зикири керен мире заатесар, мире сфатенца, мире фалеа. Значи о месхуриети си на кратко ко лайф, авка одговори, а о сефери ако ман го поопшино, нека родомам после. Тика, сама арита, декрат. Дек, о Камурани бушкари е клафија вакерѓа. Спомен, спомнат, споменуван. Да, евала. Да, да прифатиновате. Да. Леске да баро се јане, овда требала не ти кловол, ама ако башо оправдане причине, аке овнаштине те и кловол авди исто се овда требала не те овола менцар заедно, се свакредум баш оправдане причине на не проблеми, ама ки ваве прилика иншалла олеа исто ка хавамен и ка објаснинал. Пред те завршина кале емисија, за благодарение на сарниње кои не моментално ко лайв, значи со споделен ден ем со и не о интереси баша кале програмаке, морам те признајнав, ако и си нека с интерес, од вас значи не само барвали па е Аллах ескоро, ако е тамо со актула па маро ако е маро джанди па, ако е маро састипа башо дини исламиети, али не значи нула кале, значи амен требала те блокирина или те заклучи накваса, ако требала те байрарале, те проширинале, ко проширива значи нула са свакедо Ефендија беше размистинаја, те и си например ни со тан кој со требало, а мен те вакера нешто нема ги јасно, сар со поновиндум, па нека поновинав, ленко тактиринен, мацар, ефендиенцар, ко приватно, ола поопширно шето објаснението менги, кадем песке два време, ковенту менги од джандипа апсолутно побаро. Пред те завршина маре мексија, сар свакердум, Facebook юза, джанава дека ту маглante пуче коле ка пучавле ки крај ка само кадема јек моментите завршинава кале, па после ка објаснавам прав, иншалла. Пред те завршина ме емисија, ме бива керава кава, ако услучајно делапес нешто со туменге буд важно со биманген, пишен маге ко приватно, ме инумакате со шај секогаш акала програмите керален, тоа менге само под интерес те джанамаро джандипа. Која керава значи под интерес на например те кера е тести не саве Ефендија, те джанат кобори силе джандипа или кобор на неле, него требалатела е паука, те проширина, а далакола со на джанина те шајте дознанен. Која кера е лете мендар лафи,
А давајте но амаро палем вакерава романо барвалипа. Соске романо, соске романичи по потреби на лапес. Ема далеско да себе пи потрудинена песакала ефендие, соше могуче таро китапи, таро суре, таро аетија те превединена меѓе ки романичи, памете ладинате шети кера, оправилно друмо. Созначено да вако поточно, сираплен мустеким те астарале. Ja давај амари борба, а давај тано амаро бакер туке цело проблеми со мангаја, секој јек те почитунале те мангале, ема далеско да се вепи требала акалабу ќе са кога авлапе депети керале, хаклакојати керале, хем тешет шукарте хава, хем то воламе со акалапе џандипа. Па ме бива керав Тај ефенди, каму кав туке то крајно селамите те дикутненге, медикутненге, нормално, ако назначено дека мари последно емисија коламен, иншалла, па на повеќе емисија туја, аке му кава туке и камера 3, бујрун, дето селами, то апел сани те ашиконги, бујрун. Ме само авкане што кава керав, мислев дека сасо ке јас одовол лафи амендар. Одовол нека кирол сарненгере калбија мутмаин иншалла. Авкаси ек теджилија, авкаси ек Мухаммедско илмиле дун вакирас аменакеске. Значи сарненге одовол тедол ајка теджилија. Ме пред те дао селами мишукаре пралеске ко сефери ек збори мангавте упатина. Оман пушлас ем заков натрешно намази, ем пушласман зако зикир закир мескур. Медалески атар вакерав, иншалlah авере темате, авере програмате. Zikirin sünneti nedir? Zikirin farzi nedir? Zikir, zikiresko sünneti, zikiresko farzi sosi. Ek manush kana kavolko hakikati te dobino rabota. Leskoro zikireskoro sünneti sprema ki rabota so teciliye isles. So se aykamana aver drom inşallah. Amen afka kop şirinas ko sefer efendiyas. Atar ekstra selami kerav Ciko Fatmiri od Francija. Ciko Ramadani isto açka selami kerav. Sarnenge kerav selami. Ko Kamuran babas kerav ekstra selami. U Skopje Sarnenge. Koji su ka dikolamen, koji su diklasamen, koji su na diklasamen ko YouTube, ko patinas, ka paylaştinas, ko Facebook. Ve inşallah amare prala sarsovakirum afka ilmi batın, ilmi vaktet, ilmi ledün. İnşallah afka hikmeti, afka şukar mudros se kone kalbeske, se kone srceske od ovoga kakirol nasipi. Tuke da dehran šezadem benim, ti familjake, ti čavenge, celo ti aileske, selami kerava, saygıya kerava. İnşallah kata Mustafa Efendiyaske vasta çuminava, leski akenda çuminava. Ovsek Efendiya zamangek manuş, sekoşka çumangov, ovsi miro manglo manuş. O Kenan Efendi hiç istoçka Miyajoske ko Ali Efendiya atar kerav selami, ko Ayrullah Efendiya, Micamu Treske kerav selami atar. İnşallah sarne ektelos tovas amesam Roma em mangas ekaver tepomogna samenge so kozom avol amare çivatar. Soske amen sam Kur'ane sar, o Kur'an da si amen sar. O Kur'ani te čitinases so duša, o Kur'ani te čitinases so meratip makam. Ako na čitinases so meratip makam, so duša samo čitinas normal sarek lektira. Odovol sekaske neka kerol afka sopeti kabuli, em odovol te kerol amare beza afi inşallah. Odovol amen te spasnu katar tajno širki, katar vnatrešno širki, neka meno prostinu, neka meno patno džiko Muhammediye skoro makami. Amin, amin, amin. Amin efendi. Eyvallah. Zamolindama Facebook user naštiniните cenab Koyadva efendi ama Mangilate Pučal тут Mangilate Pučal Tahir efendi дали можам ли да прашам дали го знаеш Шех Кучук Нияз од Штип? Јас сам више 10-12 години тука у Германија, јас од Штип сите го знаат Тахир Ефенди кој е, али јас дали го знам, може да го знам, ако не го знам од тука селам и на него правам. Еки, ден дату ќе Facebook user одговор, иншалла
Мато че туда мазуни аке о ефендија ден датуке када замолинава канате и си могучност хари о амаро мангло ценимо Мустафа ше Мустафа одате дал по селами сарнење макале капана и емисија иншалла аке ше Мустафа акценти туке да буйрум ефенди. Haydi tevekkül selamun aleyküm sarnenge vakit oldu marakya. But srekno suyum suamare чибијате ки романи стварно употребинаја клалапија. Иако можда некаске паре, па плюс вакирге од екрани кај и крани чим на пенџараја, ама хамдите ке рамаре Аллах еске, кај преку манде пример, преку колесто пенџараја обуќа. Иста гер селамите кера мубарекоске, me viknale mubareko e kenane, matolano nikoja kaleske, toskovitano mantartiverat. Selami baro kerava tiko Kamurani, pa tiko Seferi, tio Ayrullah, pa sae pralenge shelerenge, pa selami dekran tuke da te familija keda, emsarnenge familijenge. İnşallah o emisiye tekeralen saki amari čibromani, da ki to počka menge te šaj halovaya. Ako nešto na halovaya, slobodno vakilo od ekrani ko privatno pravena menge, ама изгледа од екрани аквалапи употребинолале, ама никој на пролами ги од телефони кучама соските направен. Па правен, каке рамге лапи, ма бетицар праля, това кирапто менге санајшука, те продукина акале романе емисијенцар, коте со амаре чивјате сварно кахалова обуќа, иншалла да Валла Джелешану некова амен да развија, да благодарно, амен да това леста. Иншалла амаре пири, амаре ренлер, амаре кутбија, гапсија, те помогли на мен со шај, а највише ко братинапес е Аллаеске, со обитано од ова, со и са. О лескири сила, моќ и снага, само лескири, на припаднува никаске аверес. Овкада камањол преку по робо, од вас робујнола, Ovđanola te kerol lafida, te šinolda, te dikjolda, te pipinol, te astarol, така натаму. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sar. Eyvallah şey Mustafa akiyek selami ciko isto dolat o Şerafedin Ramadani znači selamın kerala tut tahire hemman ake tugi da aleyküm selam tovetu da so amencarinan te familija hem Allah neko razija tutar te familija te pašendar. Čim adava već završinaja o Efendija, znači ponovim da, kaso si pitanja neka postavinen, neka sker pitanja na odgovorinem, inšallah ki vavер прилика ка покушина повишете да акцентија далеските шај тоа одговорина, тоа попрецизна, ама кога керала пес интересира временско мора значи те стопирина, когор сте хари јакандавеч влезинаја ко дешујек теква шо сати, значи секој мангела те пашто опески си некој се прилабутија, дали скоро себе прекининаја емисија, а се сваќа ден, значи на нете овола кога последно и се амен па на буд, со требало, значи те керал петеме лафи, назначинула кавазне дека тано завршетак, а кавата но секојаш почетак, ема дали скоро себе би коламен па на повеќе програме. Ме бива кера заблагодарим мојнум бут емисијатар, ако случајно на неманге јасно, мека повтори на палем, значи кој YouTube тани и програма ачовала, код коле странате сар Рио Севџул Сали, РИЦ чингарала песко кратко со значинала РИЦ значинала Романи интеграција центрум, а кај тани програма портали која со повишето програме сака да ќе надате таро повеќе исламска вероисповед програме каде ќе надате користо и си значи таро повер ефендие насамо акала дуј мангле значи повиши се Андре туменшате праме дедикен кобор со мангена. Тоа манге састе. Сад прво би ослободнав ефендиен би мангав само тоа крав о Аллах неко разија тумендар афикен манги со чинутумен акале добате каде камен кова вер прилике ем ко објаснење. Сад туте прво ослободнават од ше Мустафа картират
Искаме нормално тие па на дуј 3 програме кои се треба да завршина амаре програмата Нефси, а Ефендија нормално коламен за кратко време јек сигурно шужи емисија, а подале коламен иншалlah Ефендија Айрула исто јек програма. Морам те наведнам акана веќе суске Ефендија Романе наџанала, повеќе овкакел Романе лафи, хем евентуално српски, а далеско се вепи ако нешто потребно палем кај тоа јек Ефендија ка објаснила минги. А далеско се вепи Ефенди Буйрум или магла нешто те вакери, ше Мустафа? Selamı tekrar diyor Şero, emsaudlo krala, a selamı da sarinenge, ma tekrar bakana posebno medatova, akale mangava kolena mangava nego samangava. İnşallah Allah skoro osbakerga o tayro dova igdine sıratal mustakim tatyo hakikati te penjarale skoro. İnşallah o devol razyak olamendar. İnşallah kupatilamen ko pravo vistinsko drumo. A upravo vistinsko drumo šetara hale preko muršidi kamili ili insani kamili kralari. Haber nisar na hemen šansa. Verminen. Soske o vakerga o tayri butu potrebinga lafia. Te mangena te diken vakirla devlet dikene muršidi kamili. Evet. Selamun aleyküm sar mingete vakera. Aleyküm selam. Аке Айрула да керала минге јек селами, значи ки пичип нормално ки корани, ама миснава шайти читинавлан, а не проблеми, аке одава крала селам алейкум efendiler, sohbetiniz bol olsun, mübarek sohbet selam za Mustafa, selam za moj brat Dehran, alejkum selam efendi, selam za Tahir efendijat. Аке мен и ние готаваме селам од позади тебе, за кратко време од тебе ќе имаме исто една убава емисија, иншалла, и ти ќе објаснуваш твојот соhbet и нормално уште по-јако да бидеме со дознаењето твое и ќе иншалла да го прошириме дин исламијатот на сај начин. Ејвалла. Ше Мустафа ослободнават од локитират иншалла кога верди кева. İnşallah. Акана ачовеа маги па на ту, Бујрум, то селами, те ослободнавтот. Бујрум. Штеквари вакерав, са неге копрала селами, са со кердло лафи, нека шнопос по до 3 штарфори кој YouTube ака лафија, нека размислинопес, нека киропес тефекюри, а та коајрула Ефендија миџаму треске селами ко кенани, мате сајдинам никас, значи сарненге селами сајдија керава, и керот Македонија, саки Европа со се саурома, давети керав, сај ромен, ек телостовас, ек знаете джанас, соске Афкамен спасинол. Амен аве ништо на спасинол наме сама Афка. Шукр мега амен десюсија савке мануша, соџанен и романичи бушкар те керен лафи, амена савке срединате сам, соџанас повише хорахане се керас лафи, али нема веза, значи осопети, омохабети сасо кердило, неково каболи спрема киделеско кати ефенда. Ху. Evet. Начулама ги ништо, само тоа крав дека шужи емисија, ту мен овен исто присутна, значи повеќето Афикерен манги и камера пели, соске терминалајна, опростен манги. Значи, Иранајме ко адава исто, менум за благодарен мојну тумаре со споделен ден, Аллах некој разијату мендар, хем ме бива керав сар прво Аллах Джелешанаху нековолту мендар захвално со пишинген тумаре шуже коментаира, хем со споделен ден Аллах, акале емисијакро. Пошто Аллах ескоро воспитива родаја, иншаллах, на не ништо те кочинала ментаро бајдариба амаро џандипа Аллах ески кодром. Овен састе со инене кобаро број аменцар, о Аллах нека му кел помилост упрату менде, упра аменде иншаллах. Мукавату мен Аллах ескере рахметеја. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Иншаллах джикова верди кива, кој исто број, ки исто програма. Нај Аллах нека дала мен јек шукар мир, а кале моментене корексуиси, значи заиста болест, тера киламен таро намборипа, хем сочесто ше почаву ко те това састе, хем те шај те дружинамен, насамо ко социјална мрежа, исто ко приватно да. Алейкум селам ва рахметуллах
Lokit Ömer Rat inşallah ko dikşiva. Eyvallah.